berakti hakabang. Ayo iblay tayo kenal. Ini berbuhi Uthman. Hamal lagi kami ini. Kumpul aju dua ini. Apa kebaru buat kejistadu. Karena penyanyi singalan dari Vice President dan Soil Circle, Soil Constituency, di Presiden Rambak, dan Parti UDP, berdasarkan ini, seperti Mama Nepal Indo, Raja di Kerteng, dan Raja Shu Baru, ki MLA, sitting MLA. The party UDP, the candidate, Ibrahim Yele Nareka, election, the party UDP, the MDC, Rolang Ne, Unjuru, Kinokekam, the party UDP, the central body, Kiramba, Kinokekam, the Soil Circle, Kinokekam, the area, Soil Constituency, Kinokekam, the primary unit of a Soil Constituency, but Kinokekam, the sub-unit, berani po Soil Circle di seglong kami kinokekam dengan seglong kami sebagai nangni na po Soil Constituency Parti UDP buat kunjuru ngangklet ya ke youth wing Soil Circle kiberan nakajang kenuan ke youth wing ke area youth wing the primary but the youth wing the sub-unit the Soil Constituency Party UDP. I could play Hamtame EP Paipa. Lem the chair Kerteng. I could play Kilum EP Baro. Mentalasi. So Ni lapan bed nakaliya circle ba ngin nung maay bay kali ngin bed kanu kipad ba kiit yung party UDP kanu kajing it yung lit HDR lingdo pada Maheh jonga kanu kajing it tidang it ya kayin sep bersama bat kanu ki ya ibapu katni piawan larai kuble yi baro rai kuble kerpang yi baro kini Islam baleno Raya dekat kami Maheh, kumuta unong kersan, kejongi, bagi layak berkeret, yang ini kam, jika election raja apulai, namu macam senam, bukanai April, bag Maheh long Ianga bapuk. Yin Shitom, Badra Jomba, Nansa Twat Kajingala Paiba, Bad Hanatarasi, Nanta Kurku Kurdo Yupi, Bad Nasa declare Yupi Kum Kurtom, Kubanyale Yaga election MDC. Halo Katara Nogan, Bad Ipipena Gaye Rekan Lang Berkun Maheh, Bahap. Bagi Islam no ya kakam. Wilayah
Bat Kumjuru yang Soyo constituency lai pia si pawa si Kynduh kapabu di Beit Maheh bat yang lai pet yang ni Soyo area bat khatra tili di polling station Soyo area ngapat ku presiden dengan Soyo area bat iwe di polling station ila IT ban pet yang ngalang lengkong ngalang mul pelai ile umi masno lesia hamno kartane kadam peta kajengeli par habisham di meeting apo circle apo ke area apo ke primary unit di subel prepare ila juang negatif damu Kynduh yang Kynduh kami bawa bro kalapian bat ilong aman ng meeting group ng circle kano karay basim bapo kare karay basim mga bat kunjuro meeting pakado paling hoy la kung kaki maleno sesilong iyong ba kipai ba papa Kynduh yang Kynduh Beit ya bapo bat kanu karay basim bapo kare basim kare karay basim mga Hendai akhlak mai ngasustu dilese alam lakran daga boleh ne ikran maya pada phaidin Naso komoy Maheh ila IT ikam ibabun hangan. Naso kia masudap ko mesir kami kong matulong. Teremen ta masutu boleh ulapan kere. Nanong ipi ye Maheh nam ong siyo berikan bunyi jangan dari lalu kong parlok apa biya turu inam Kynduh yang Iathuh yang step kong tahu student ini step la phone men piwan chino pile kumno damyo yang Iathuh itu babol ang mga men po piwan chino ikwa pet bangi netreshtom bat ikwa palat banjok hauni war aja apply general election iso benar di Maheh nawi pi kumlakan naswara di beriu besar beriu sebelamu sebelarai ngaru ano ipi nangne kasi syahmat nganmu bat sebelarai nganrai scam kimla syu dagano ganya wi kalian atau poa Beglai kalian Beglai tur pagila ya prestom na kalian kayin na lang dupi kinokit kam kunjuru na kalian dupi paipa bat ngila saki ya ketugaralihi ketimbul paipa tersi bat Maheru tersi porang sken ilo ba ngayele election na arpusan laipos na ngapa jui ketibul kuat katni dene tagadaw nanang epi ini iwe yang ngam ketho henre kimlangnya sudah away Ianga Maheh ila tunan ni nagalang sungi party nagalang kaye isibutan nagajingduan Henry Bray Ustad
mentau permi sembilan dapat samlah. Tengok dulu pada mentau samlah pelat. Ini dipikir. Nong dah kapur, semut perkat dah klik, kena ya kan. Nong dah kapur lagi. Ini kan. Ini kapur bah, Lada kita yo di Maheh. Lapur sihir, bayi di dalam kinokit kam, jaga parti. Long mano bermi bujli hadir mereka sekali Maheh. Hadir pada parti kalau proposal kerten dengan tukar nak circle bermi iba sensya tukar royal indo thaba baro le phone ibayin pasam jangai inokit kam yang gini nak soyong tegla Beit Kepermi ya bahasin siya. Shish kerja Beit kilaran kepermi ya bahasin siya. Kilaran kepermi dah bapuk bang. Nama sini fosoyong te nama yang gini bawa na posilot. Kipatit te chani yang lagi kapet bapuk. Muswaran le bangama dah magpapa magpuk. Tapi bagi yang yang angkat Beit dah pupuk dah akhir perkara Tang angkat ini Beit bapuk. Habis berpikir bersai geleng, bersetu geleng bapuk Beit bahasensia, bahasensia Beit bapuk. Pilihnya, ini kamu ngalih circle geleng. Bersetu berpenitu nakajong kakabram na ile nakalem kapati aman lagi area nakalem berpenitu yung candidate ng patumay bala pensyaru bau nagaway galyang kasang perung makin masyu nagaway kanunu kanya kasang pembid ini bangi nalay deso kapati NPP ngano pensyasyu trakila yasyay Lada keren ipresiden berbak ni. Malaysia yang mata. Ni kabinet ya sore bagi parti NPP. Ni led bentau. Ni kesorkar sendaplan coalition government MDA 2. Nah, mengipi. Bagi nakalian kesirkel ngelek. Mempersyai keleng. Amal lagi area. Bermentang akan lepas lagi primary unit, sub unit. Nanong ipi radeng kadang kapor, kadang siya kapor, dong malah katliwi yang ru ngadrubut. Nanong ipi ru bah kapor barang doni Maheh, nak lengut siaman lagi jaka bagi agilong ien, bilarum, kalau dong kejete ye pulang. Ya dan kibas iya kira sim dan syu Maheh. Tengah tu kerja kita itu keluar dengan Phim Maheh. Phim manupak dan Beit Ianga. Lalu yang Phim kira sim mau Phim kata ngangan yang Phim itu kerja kita keluar dengan Phim ngangan man sih tertib Ianga. Ngan pendapur Ianga. Menurut Ianga, jadi baru, menang ipi, Maheh, kumpul sedang, Ianga, awak naik Prabowo, ngaruh menang ipi, ngaruh dan sedang masa aja apulai, ngaruh hamal kalian. Henry Rice Camp banyak orang bapet membangun kecik kejopi upaya jauh soyo konstruksi
Nanong lupa ipi USC Kynduh di rumah mengayo padyo banfun ne padyo Kynduh pinama nga kumlet mensyua por nang lenang bay Maheh gapoy gafun si hajar si siru danga jubab danga penyakan si tegantaro Hari mata kesan wan hap ni hakam hanga Boy gafun pau haja sisi la bersim gafun. Anong ipi de pimio mansim ada pimio ban keren yang mentang anong ipi habun pai ba phone lang yo bane phone lang yo basios phone lang tu driver janga yule si spor ban keren meeting. Daring gafun amio mansim pinse susi ada phone ini samla gafun lang bangla. Di Maheh, ini beliau iba Iathuh, ya kari ngecek beliau. But unju apa Ianga kumiru kani dari mahar kat kacing papi Maheh. Di Maheh, ipi. Phim Maheh. Menta to alam kata katingi dengaru. Pinane kata katingi dengaru. Maheh dia Phim. Manau ya Phim nga katingi dia Phim Asia. But naga meeting hapoleng koi. Di Maheh lakran kintin. Asokun ikiran yang teradung bersih dengan hadir dalam hari Beit itu video. Tidak omdom sebai, omdom pisah, bantir, yang kecingin jok baiklah. But ada dan ulu bersyak kelah yang kecingin jok baiklah de income selamat. Kumwala keren, anong ipi kayin, bag nami nasnam kurkaba, kayin. Kabla ay sa jengjakri, ipi paiba jadi apusam laipos nem, ngaru nganum syakla ipi. Kuat pengat perkara semanga jad bendriu satu kapor dalam diskus di Maheh. Bahkan semang kata ada DD direction of development satu kapor pada yakin bahas direction. Kuat pengat yakin bermaheh sekarang pupi kata. Dan ribut tahu ipi apa kerana ni dagadai kerana bersama ipi. Dan mentah ipi. Man kuat kepian pareng. I personally feel that there is I personally feel that we are losing out in many ways. The last 5 years has been a dry spell in terms of development. There is a pause, there is a switch, there is a shift in the direction in terms of development in our state, and the same goes for my constituency. Kalau ipi berkelah ini tin Syakir kasih Uknam jang karoi kapar Ulapai syawe Kum kinamai kumat jang dengan jelah Ringkat Hadir Upaiba
kinong soyong kipenjok yan na. Nantri lang begini Emily. Bangi ngipen pai to knam jogoroi kapar shani kathar kabri hindu krak jogi. Ang begini kintin apa nang ipi begitu ki umat ki jogi. Bagi Lada Kapolri Akhlak Noy Maheh Bah kasmi bah election commission klarai katarik bentak board pada kasmi nyo board itu ki umat ki jongi ngin perkawana sya umawlan lai bah pokok kemudian dia tu bertemai ni pendap nak jawab kamram dan pag kita kasih kesalahan nabi. To ay kita tiga yang tiga man. To ay kita kasih kesan yang menganjok don puram. Ay kita kasih kesan kepada nadu donut mesir kejumpi. Boleh kesam nadu donut mesir kejumpi. Maka bor pisaru kenumio pandru hai tiwi kejumpi. Pilih utang. Tang ini kitim. Ingin persajam mempunyai diri ke parkir barakti bagi nama. Ha gabung, ha gabung, ha gabung. Kublai si bon, kublai si azaru.